Mimo bibi akwaba edeba emergency Ghana TV eso ene ye story ye nsaka e wo fidiem ha sei no ye mame anase ye sister ede na sem abeda ohinini e wo Sumpa TV anase Sumpa FM so na nsei ma omo esiso no ye nim adia e hamu esan se be ma ye obibi won se be ma we omowa na still udi be ma nechi ama sisi anu ade abema no aye no ye dwen ho kura ye nti ase eni ntini yanko ne hwe video no emma sisi aye ba na ya to abibia so subscribe na like na for comment nso eba comment section ase yanko ne hwe video no emma sisi number 2 Grace Dazi check baby ufra waba wasa nkaka ede wasa nkaka hwanu wabo ne kunadu kwabran Emmanuel ono so wasa nkaka court order in court ogre ete say ambachi ami adumo oba eso your Bible Quran be focus akasa precaution apuni podu apede he passion pe Bible e ko chapel na me ko Pentecost nso mejai ubejai fansa to so nyansa viti aseni wo asuro mu de mu penya me som bodin aya me Grace Dazi inside the Bible so inside the Bible sa sama me beken no kretrodo minditro unyame boa me erade bo order asembe na ade abeda ma ene se na me wo kaswa labra camp ana me hia bema hey ahia bi every present day me hia bema bi te mu hia ma momle ka se oba ka se me hia no na in fact ni ahoche wo ho no e ma hwan e wo me side no nti oboa me pa na me hira no menene tena ya e wo nkwala mienu oba fie betu tinsa wanya me ho ade na wo time na wo su adwuma na akọ school time na wo chit na me nko school uko school ni duru say JHS2 wan to aso wan su adwuma na anemu dan tuisa yenkoi enzi menene tanya no mehu na okan say den na mpese me mesi o mpese mesu adwuma enzo betimi abo am mesu adwuma dia na o si o ate ba mu ho no okofa niama eba ya na akonfo be wiaye no ton dey force enzi niama ye basa na meton semina na mebo ma meton semina na de na me ma me kasa ye na obo na besia osan kofa ye niama o ma ne 200 cedi ye frame am na o de niama ma no no 200 cedi 2 million no ma me de bo be ma ne besia no say on fa 200 cedi ma ebi di da bi achi o aso di nso hie ko bo nso hie mo be da de adware eh di no na nipa ne say on fa lorry firm bla no be ma ne niama aton atika ene ede ma no kofa niama no nti ofa niama no owie ye oton ye no say ska no wan fa ma me maame ya sukra wan fa ma no very very nze mu ho no ye ti wonu ma na afia hoche no aba na no so menene chi bidie bibia menene mienu na eye ma wutu na ye wonkwala tu ana nso no ma bibi mu ba ya ne awnyam mo ko ya ne abam se boko foko na foko egurade just say kwa ba so na mu bie mu foko sa mo nyinyi mu ententem wa ma ye fata ade empebele ne honam se fogo yankoi enzi emu ano ana oka se nanu maame wo wasa nkaka ha se ne maame ne papa ombedo kuku efu enzi yambla hombe ye kuku enzi eba ye no na ne maame ne papa kuku no ye no otwa bi ma ye se nyanya ne nhweso na ye tia ne ya che ena ono echi ba ye fe ne Beniza ese kuku na ode ama no bebi a hosu no papa twa de ma no odada ne kon woko no munsa yame nkwan koku ne to ho na ne papa ebufu ye se ono ye wo no wantena ho eda no ba wa be plan nua no nti onfre kura ho ante osu are ho na ono anakunta maye nhweso ne ekosi ye tena ho wan ya ye ti kokoo no sa tam na wo mfie sen na me wo 17 ena no wa wo 2 17 uma mienu
ti koko hweso mu prio eti die pa na ya na mo pe hwabai wa fefefe ti se wo 17 years wo mami enu tireda na unufu ba ko to fan ko nwa na waso ka se enti akoye no yeti koko no afe no yesika enya na ye 5000 ni adwuma ne ye yeti enya 5000 no se yen ko enkranko emfa ode ko fania mato amesi o ma yentina ha se na se sika ne yenya ne emfa mpe asase bi wo baby efi ba ye ne ensi dan kakransi so meka ye no wanye 5000 beti beti dan se me pa se yentina ho ne yenje asase ne yenya adwuma no aha oh baby meka ye no wanye unufu tetre ni ma no no nsu wo kama meka ye no ma wanye na odi okase yenko ne ediska ne de ko ye ko se mentwa no ma me ho na opedan aha ya ba anti okwa ye 1 month wedum ni phone on fle on ya hwe da ko mo hon no ba se wenya dan ni bi nti me ma ye den yenko na me see you me ko ye na e obi dan a we si bat wa finish bat o mon plaster mu ya hwe me kan ye no se dodo praprem ewo gomu ahiem muzanu nti o kan no se aha no ye de onya ye na fe na omuko muzama da bi o ho no ko pe dan no muzanu muzama fo nso nchia ho anopa no mchia mala meto ne yo das awia minister na beshi anwumire nso mahado misaka me beku ya msunkweta alahambado waka msaka baba enkuenwe anti akwa wono mu no me na me nimse dan no wa rent echi no na maame ne se ogi mitaba efie ho no minti nko ontua ska 20 cedi osi ontua na mbisa maame ne se ade nse wa rent dan na mita no odi be fie on gese ani aye de yetua ka na maame ne se dan no wan fa rent no ohun no da ehie post office na nim ho eno ohun ni mo bo no man baby dae nti okan ya no me bisansa brahima nti skani ade bae no ewe he because me check a lorry fire difi wa ha no nkaka okoye enkwa na me nsa kan wo mu skani we he no o se skano osi sika no ode kofa aniema bi ebi wo ho no ado de tun so bende ebi wo ho no na wakofa aniema kakra nsa ye na kakra unka nhim na ana wonte ase your friend say obey Ramat kofa biscuit di bi no koyi biscuit ma no enti waye wa fa niam kakra bi oton wi a obe odemame ni sika no be ma no na waye dan wi na me see you me to no be bo mama ne say sister bi e wo ho oton kosua oba na one nete enti sika ne 5000 no sika ya ne me piti sika ya ne ade koya no sister no diska no ma no na sister no so be fa boss o muzanu ho sisi a fa boss ton na mete o menye adwuma o diska na koma be oba no yo nti okan ya no wakacha mbisa no na ne bufu ye na me paka me niam akọ me maame ho na odi mpenifo be se memesi mesu adwuma de a odi mbekọ akoto adwuma ampa odi mekọ adwuma mu ho enso ma na ahokyere na oho na ahokyere no so isikamba shemba no de wakoto adwuma ma wo maame otumi bo na se be se 2 million no ono so ma o top money na su adwuma ne ante na mo de mo kwa na mo de mo di mo life nyina akogu mamu wa ne so no o mani abidi o mo bedwane ya wo kire ye mrante ehuna amane ante na sika ni ho nto oya no ka chem se ofa force bi ode ba adwuma ako enti se mesle kwan ya fi madam no ho market days ni aba mene na aba ni abeton ade kakla meso se piota bi na mefa kwa na maton se be a week no menye sika kwa adwuma nto okan ya meso meti ase ye bedu adwuma ako a obama ya asan ye chi ako no se da bi opa adwuma wo ho ho no ma nti okan ya na mesio no ko hu papa bi wo ho ogo hu papa ne se we bie block factory na opo bi ama na ya adwuma ho no say ono odi mod na twa bi da but pampan na omo de boss no yusu bi da no say obi obema nipa na chile no no see you nti yakota papa no ma nipa na chile no ayese osua ni nti no sika na de no odi ma 15 cedi nkwala ka ho baby odi ma yen cement dan
or this meant a good ton your ross new One do an adjourn in it. and one day Dangin answer be foul. yes sorry Ebwa. Sani na so ba could be the name of Bakasi. Ebwa. Aba. Grace, Daisy. Ugly. Mama Dan my young Ross room who say ba could be the. I said it. And you couldn't marry a whole. Yeah, me mamma. Oh, that baby, my Jimmy Roto. Young Quavapa. man I want yet say I know this year you man ye or see you near free hall or hide dine near free hall. And your may say them with dear. O soon about Jumani to be so Jumani so one trawanye. O see you man ye and papa no a Jumano ye or hono or say Nisika na short into on page more baby now on ye. And no free horn no page more baby. It's nice on one casa or be per blog say try. No I bet no no chan with Chianica. Near kwa hide dine. Oh, edwuma ko techimai edan ya higher no fridge pe na na bi nsim apart from fridge bibia e di siesie dan mu bia na bi wo ho Bi wo dan mu dada da bi yetumi yetumi to bi si wo eno ye edwuma onya cement 50 bars bi eno ase me mpe bosie bi anase me mpe obi wo ho ne anje eduane wo ho no ye edwuma ni wia na yetiaka na misi omepe obi na meji eduane na ade wo ho no ma edo ye edwuma ni wie ya oji ska oba fie o mese brahima edwuma ye no edwuma okoye nipa ne agency ko se wa kwa ne wade da wie na so discount eduane o media me bisa miska mama ni misa agro no akwa efiere anu akwaje dan ni sika we yi dan ni mu niam ina aton niam e wo dan mu ho ina na oton wa hu mami hu ye me ma me ba na ho no carry me ma me ba ho nom de yo ntokwa ne ma me ko ye wo ho no na ma me si enti na man ye sa de wote se woni ho no twempena na da bi na mu di afahye wo ho but baby an yet na dan ni mu pe onu kra ka no mo hihye system no enti omo ye we na nwumble no na me si o brahima na shata oba me so me hu ne down ma me ngina gate na ma me dan gate na no na me hwe no se da bi me mla madam me sa brahima aha me ti wo ma me kwa me ni obi nkasa me ni obi ndi agro du ko hwe shata wale enti wo mu ya afahye nsusu na se ade ni wo fia he ya enti me gyan ha hwe bia enye ya na o se da bi enti me hye dem na fiera na onso ye ma me pani na sesesefo ni bi ewu efiere an fly me se memla na adentina wo ye afahye a ho kokra wo krum na menkwa de na me hyedem na be ma no gina bonte ho na me si o ma anya hwe na me be gina bonte ho o si nse me ne embe ma deda nti pie na me pie me ya ne me akoda dance for ho oyi niama ni na aton ma me ne koka o de gwa kra bo ma me no ma me ne nsem buye wo de akonwa bo ufiewura ai na se no aboda yenkoe manti emu ono oton niama ni na no na odiska ne koye ndi me koye no na maame ne se me meyi me niama no enfridem ho na me yi nam de ko me maame ho me bie me bag so ntale wo mu ina wetwitwa ni na mu dia ka o me ho ya mataya dade na ehye me ono anem wata de ehye wo niama nyina watwe apaso atwitwa we de nya nyamesura ese ebo ndua ku no wetwitwa me niama ina mu ma matara na ehye me dade no na ka me ho mechi ba ade tiro hesa ma mintimi hu mechi ade wa bodam ono mensa wo de picture ba dabi se woni na awo nkola mienu na dabi ngola ni 5 wanyina mu no wanyina mu pepepe no wo bie wa ha mu kakaka na to emo ne wadeda nkora nu wo fie sei 23 ma 5 abrabo na kodi wachi 35 years you abrabo awom sensi ano akodi akire 35 agire onyame abasa ehu mobo adai tidi enkwa pastor motunu ma de kro we live here wo be family planning e ma wo ya kwa sampeni etwitwa ntade ma dwane ajankola nu agu so ka sei ndo odi okwaye no me maame na o maame niema na me ye me share ndemu wa no kofa mpinifo baaye e ho no san kofa mpinifo baaye no bese no paachi ana sa koye
na me mesan koy on me ko wasa ne papa ne ma me Kevin me fa course yapon wo sa koy Grace wo ma me no papa mu so ma gire nya me papa ni ho me ma me no so ono nkwane ni so san ye ne ya ebusuafo so de wo de wasam kwa omoka ba ko mu mfi edi enti emra otwetwa ontade mu no na one na wo sen na nkwala ne ye fo etu osa be pa che wa koy na ni osa ne ko wo de kutawi basha ne ntade no ba ototo ma atade otoy ode bae skirt and top ba ko dress to eno ani atare obae otoy ode bae no si di enti ro twetwa ne mu no bibi so ka jam say na wa abunti di oye ne wa hu wo dress nso twetwa me niam ina nse bibia o say bibia wo dress akese ni wa twetwa bibi bia ni wankwala ne mpa boa na di no say trumutia nyina wo twetwa wo ni trumutia asere emlantie bia wonum red yana ensa no no me hu say onum sa we ni no wo se me hu ne sa so da o fie say o 30 yay 23 womanum ti panini wo say panini wo 8 years ena o mo tata so te se nkra ne wo me ensa no de o mo ma me wo me ne ba ha se no kwala ni school mu na on person de kwala ni be go school nti me ana me ko nsupa kwa chonkwala ni din wo ma me ho na me force ye de kwala ni ko ma me se o ma kwala ni nta ho nko school na ma me a onya adwuma na ne ye ni obeda hwe nkra se me ne wa ha se me ne ba ha na me ne ye adwuma nti no ye adwuma na onu nya 100 cedi misu kaka me ame de asoso nya de asene nkwala be ma no ai woni na ba kumase me de bi wasan kaka ye ba ji kokon hwe so ayeti sisi ai e na osan so twa blocks ka ho nkwala ne bai what is sewo nkwala ne hwe mu ante mo fa ko ka so nsani o muska o fa ma onya gisa mi ko nsupa mizika wo mansa wa sende nkwala niska o fre busuafo de to ebusuafo anima ai se sise no se wanka se wan plan ka wa semba unyo bi wo be presu kire se edi eti na utra ho a ene ni wunum from day one be man wo ye irresponsible na dwene nye be mo tumi ko yi uniama wo bag mi dia paso to so eda ni tailor sign tete ni ama no su twa blocks no edi na apese wo ye ma sise no me nkwala no ma fra me ma me se me de tu ne bible no ma pa adwuma ye wa na ha no betra he yes me pa yi se me de nkwala ne ble no be ma no de me ne plate asasi bi wo kaka sister wo oni ne chiba akwajiska no wo ye na dwen so so obe wududu ntie ne ye no se ento asasi nsi dan yo cause ne madoso enya ba bia me nkra na da ye to asase no oni ne chiba akwajiska no 6000 o mama me bi eni o makaka me ko nsupa de toto ye wa to ne mani na afide mu ho no eso ti wa wo so ba obesa ma nna da no anyemu aw sesi o etiesa ha na kuma se na wa ba no te he endo na me fa anajoka me da station na de chimeni o be ye den bam baye ne se ono de se wa to mani ma na kwaji asase na ministry me ka chile no o ha dan for ma me na me anka se me te on o ha dan we o ma miska mi amekwa ko peda ya ewe se mi ya dan wa enka ka wa na kuma se dabi aha asanko ananse kro baby ame dan bia me aka se wo ba se wo ba kitu akusu kuta oduma be na abetumi di akra na ye mama fra me ma me aka che ne se me de akra ne beble no na ma pe wo ma me ehuna manne ma peska ka kra kan ko so tifi onye adwuma je se mi ana ma ye adwuma e da amani bi nzima na se a wo ko be da nya lol fe wo free ha kwa ye sei fianu ko asanko 85 cedi te se wo kwa sankwa na wo ko awasa ho no awa de menko ho no me niama na wo no me duwa waton niama mambo amfa bibia wo ho no na me sai mechi aka say ya ba me de me bag na buy na chi ba na yele ka wo say me ba me de bag na buy and this o ma ton me niama me ko so me de bag na be ko man say amfa bibia wo ho no nti me ko me wo fa me niama kakra me toto ye no na ekita me de ba ha se nti me ga jama te se wo betra kumase ma minimo bia wa ha se nani obe ye dai sani etu kwan ukura kwala ketu otu enufo ano ma obi na che me ha se ntia me ba ha me pache se wo free so mpa ha na
ehi na woko sa na mi bisa me ko me ma me ho ewe ejuma ko me ko ejuma komando de ejuma ko ba benso eno ofa he man kesim kwan ne so na tu ko ma me hwa koye den me ko me ma frefre me ndamfo so me ho no kwa unya untumi nye bibia me wono ewa kwa ti se ewa nhye da nye krom uton ade wo ho no mu so a ne ma nhye da nko so yo mate is a champion e kase so ma me da ase so ma me won se akoda yi abrante ya woni tu ya se bi wo bu ne kwasie wo ye ne ma ya emfrey se bi so ma me wonya ne ho ade abusia ena emso din sa oba wa wo mu pa efu kwa translate bi hwe ne form kra no na so ma me akoda from the onset ena be me a kire enema de a kire wo ye kire se bi wo bu kwasia na wo be ka se mo amaye tia asaba na akwa ese enkola ni nti wa wo ba ko enkola ni nti wa kwa wo mienu enkola ni nti a se 5 enkola ni nti enkola efese enkola ni nti ye busa se edimenti na ba se ya ai ne nema na ya afese wa tono eno na e de se okope na ode ma no wo ye case enkola 5 be me nhwe wo mo bibia what you tell no wo 5 say enkola ni nti asamre we say ya what say enkodai e krampo no wo ba o kapapa krada enum ni ade wo ma me se bio wo bobra krampo asamre we say oni awode wo de nkolai kokogu wo ma me so ba bere wa ba wo ba your fan bag no wo se kuma se de afu nto wo ba se bio wo ba be ka se wo krankran bi ni odon ba yo enya ba kopon wo de ba 2 million no de afaka enti wo sa akora we say enti wo chese one reason ehun se be me sabi wo yitwa wo niam mu sabi wo kotone niam wo kotone moja pade no de ma ono na chiriba ene ne yire enum ne ade ade enti ne je say wo de wo ni one fan picture ma emi ase na ke be ma kora wo bi kwasa wo ni place ewo na brabo na wo titi we say wo sa de wo 5 23 years wa wo 5 last one ekrampo em say onya 1 year kra o say friends say wramatu say na jatu abrante wo kremoni ana chese o hwe sisi ni siko na gay yanka say excuse me say ekwa me so ontimi nyusu nadwe aramono so nye say na ya bono enti ya say what say nadwe mo mre na so man me do no se mo ne obaya my lady ewurade nya na yakop they say ma wo na nkasa ye ya they say am say yenyem ni ekotwa scan na scan na ka kire ye se be wo ba wo se ye sha se to bna enka utwa scan ni wie the results no ma wa na wa sha se to bna di ayamio because obi papa me be fa obaba ya be se ne life kama se hwe ni nyina so kama eto na ntuo abasa animu obi baba wa boy keka ko 8 months won said ya se ti aye na me say Ghana mpanyimfo aye bi omugu so omuye bi ya akwan ne ade ye besere omo se nka omo nhya se anya billboard nsisi krom abaya na sese oba ebobra na woni ni ho hwe ana wonya ntinsi abrabọ kwan mu a woni ho kwan se nka okohunu bema nko be fa sa oba no ka mra ni enchi ni ntum ene no abi jamla wo by force my lady say yire so anka ehiam mra kete chinchina atwan bi sei ewi akire nkura num so otibia ma oni sese maame no wa ni bio so obehwe ma ba bere wa so won sese wo 23 years o ma ye num bisa Ghana ha wono ma anyini abobra o ma mienu kro mo si bue yenya o mo no mo hye o mo akonfo die yi sese wo be ne den won wasi adem mra bi chichire nkrofo bi wo kro ya etinwi because 17 years ya sabre what years be ma de so a wudie future be na wo bobra be de na wo woni bibia wo ho usu di be ma achi be ma nso de ono be defe okwan bia so sese wo se o shatawale kura ba ukrom na akohwe na wo si jai o me ma so my lady wono a woni hwe no won na sha oba so won se skani sha oba so da woni adade wo dwene ni business ho nanso enwa no mema sabi ebi ni wo omni omani abrebre omo ho omo bo formation no 1 nail na 2 nail ade odidi ba ko mienu no omo na hye ma so pa ebi ni ede ba ade na nti waye wa abaya we abrabo mo esombo a emma wo sa audacity ni sa wo hye ne so obi ade anani ba by way
oh no ni youthful ayi no wa wasting na because 17 years no awumienu oh efie nye oh and odidi ma kola 17 kwaji koko hweso etiko te say onu nanim nyansa a obo ama be ma na bobra be ma wadi atwamu mfia duasa hunnim abrabo hu nyansa wote wona abaya suko no ma na waka no ede na hya wo dem na wo te ne sukoko etwa na be e na wo say ne life e na waso awo men kura nu musu hu bi my lady my mrani nini sister na asem no ayaya starting ne chesa yenya bibi my lady yenya bibi fa asemi ho yesi na atwa ba bi o wanya djuma wa she photo ama sister 2026 me kwa huntinchi anu odi o ejimi fo bi say no ye tu omfo nanka we no nanka me busebusa na me fi se bi onko bonya kasa papa so me kwa me mama metimi aton ade nanka mapetazin bi ama we odi ba ko taduane adi odi be ma no kra kwa mama 2 million afaka abaya bodobodo sei no afa 2 million no agi 2 million afaka ono anko ni kuro mo onko trase no asese na brabo enema bi bebre wo a ya soso so 3 years e ko 4 years my lady why ade pa ni pani bi a o ma ju se jimi na no be jimi a woni madam sister bi na ka so no obi na no so penkwase asem aboa no odi tissue wa asekose ya bon feel is ani ekon e wasem ye me ya ho fe wurade misimu ho akora nyina so pa ne ho fe ni nani ene ne wedie black beauty hey Gracie akora i be me ya ote ahwehwem ane se anwe ono so ba ono wa wo na chi na ase ne se wa wo se ne papa na ne papa ne se wa ha ne papa ne se e bro glass e wa kakra na akora keto kiss me quick ya dai ye wo gre na din kwa keto enso no no so atan no abra party sakwa keto no so atan ya se ma pa akwa keto TV so to me tansa ono se friend say Ramat na da na mo ye nkramofo pa jodo bi ne to ma me peni aha you Ramat TV so na eteten ke chire leve eresro wata ezo and they say ogre oso beko na wasemu ibe man ye frɛ na ye nya no to ne nkra wa ye de na wo no de na wo hwehwɛ free ni ho o me ha dan mamo no nhwe nkwala no o be ha dan no wo yin na mamo kuro be so na aso pɛ so be ha dan no ma o diska no ma mi ankasa mepe dan ewo die di kan koye family planning wate because said your ho kire wo no be ma bi hia wo sesi aso no be tena wo be pene wo be sanyom eti Grace koye family planning nya san so apotoro moturu to bi gu bag mi ani bia na we ne satadwe na wo ho mre wo ba wo 16 year ba kwa tu so o ye kan na wo sire o Grace enye sede 23 wo manum is enough se usha obi se ai be ma ya wa hura sinfifi wa nwale ni biem kra na fa be ma wo fra ono be wo enkra ni doso na brampa Malady me da sipi nyame nhira obiem malady asema da hoyi anoden ma menu aba no boy pa boni ford anoden na malady edika yenka bibi nkyere menu aba nansa ewiase se wo kɔ akwan bi na malady emmoa efiti ase san hwɛ udabia wotu sa futu ne senti oba wo ware no wanhu flag bia na be ma wo kwawade no wo nipa no etwempra no wanhu se flag bia ehima kokokoko ade we wontimi kan je se be ma mu asema wo di wanhunu da fiti ase wo fa wo a wo se no wo ye wo ye na wonya hu ye etina no wo kokoro 5000 pen na dwe na adwen se sanse wo kra se wo nya obia komo ba fofo wo kwan wo de wafa so ene wo TV so na wusu na edru baabi a muntie na muntie ni ye ubekompra no wanyem kra won kwa ya asabia so okwanke betu no fo se awurai se de wo wododo ne doso fa panie bi sha won san ho ni nyina mu no enyi sana eko hospital ana o man tu fo so mana di dru baabi mu oya mu kro mu wo pedom a ebi okay bi ana o mo chichiri fie ntie no so ye o ma me ba na wo ba chole mo say efo una hypeni penny ana won kwa ese odi numu koma maame na ese mabe enkura na ye 9 wo ka ho 9 malady anu oden eti maame tu hu fo so ani abrese o baby bi na wo do ba na kwa akoma wo maame dia
wo so fa wa adwene yie na etimi tenase na wunya sika timi kɔhwɛ o man na be man de onye na ahwe sɛ oba be yana ma lady hwɛ emema ni bia adwene no o pese o dwene ho kosi ensi so be ma we ma lady nyansa bia ni nitirim wei yebetimi akate nse oye omo nom za no mabodam ne bi ana nyansa nko an wonnom se awran pese obeka no kre maledi obi a wagimi ya wonnom nsa otwitwa dross ne ntalim wonnom wi ni sanko asia ne ma ne bi ka ho enyansa nko a maledi di adea se obennom sanko afa paso na otwitwa ntare a oyira tom ana oba ne te atom wagini wo fie edu ba bi mema bi ejimi toto sese abemai jimi a wajimi ene ye fro aye nyawe u foto ni ha enki ehwe u nipa ban a wuti anti wutwitwa dross ne ntalim piankwase ade a wodie 30 years ni enfie kakra we 23 years ade hwe so etikoko ekonsupa etwa dross awu num akrati se hwe abrabo bi ode ne bo hwe de waye akodai sebi so na office wa abrabo mpani ya akra nyame anya aduma maledi yenka no krankyira no no fanse ni tirim na onsi pinsita maledi nkran numra wade no wa hwe be yeden awoso ayire ne tamu no pobo so ye pa bibi ede ne saye nkran num hwe na ba kokura mema yi dwane ne num ade aye nse Johnny be ma ba ko na awo mu enu ne ye na maledi na no kra ye be ma kwase ampani atini turumo hwia eya hwe ne ba bia ye hunu hwe nkra entopie to ntotam maledi we nyanza me ne wo auto de nso atwitwam wo twitwam ase no wa to dross se so wodi apaso asim tirri no atetim we nyanza be ne woni tirim maledi die mi hunu sa brante wanom sa ma na adwena sei adwene na sei ya wo ye ne hwe nyeyie eti abrand abebai maledi afutu aye tu ne se wasi nkete sei ontimi nkotena se bi ma maledi mo ha no hu nkobiem no okobiem wo wu na fe mo di furu na beko eso oni ni niana kambom ene ne kuma sanas ne kura o makambom eya sese o mu di nani mane de akra be di power konsupa wato rice cooker blender ni ade ya o free say obetim de abobra wato nton wadi asase mu nyina na makodi amu free say obetim de asifie eno so waton obodua wu ubewu maledi abrantia na adwini nye akra mom na sese se de wasi asi na adwini pini o no so ogina so ma me bagi wo mu dia fo mu koma no ne ko pepa bi di unya no amane no ne kan wa ha mu to so ma lady si paade bi hyem na de mutam pe boto koko boto ni bi de mu oduru no fa say inside wasa no wa seje nsebu so enwini so obi account mi fiu wo de mani abre me hwa me ma nwi so matedis ye ko school e ko match pass nwi so matedis fo ne di first en o me di first ene no mo match efe se o mo ba se ko hwim Nadino etia mami Grace nyame anim ni wagumani ase so nkachi aba 23 years etia de na wo gini wiase ana nkola no wo beton bi ana wo beye bi dai yenka se nipa ho hia na so hwe ba bia wo firi hwe ba busua wom asem ba di asem ye candidate wachi onza wo nkomo emitie ya tie ya se abusua wo firi maladi asem ba kra na nya wo maame side obi nka bi ma wo omo nya ni papa obi ka o maka ba akopo mayi o mani ana kwasempa ni so ofa nipa di na ti wo twetwe dross ne ntalim nyina no woni wo yam o ande o ho maladi mi gitum but wo twetwe dross mu nyina ti no asa pa obi adi na ti Obama amesenya hwe enkura nti wo a wo ye batan ya wi wutie enkura nti udi agro ubesie funu ubesie uba e mata ni bisa bi mo madwunu mu na ho aba ogre ti asemu na tie ni yi ade a mani age ho ne senya hwe ni be ma baako e na wo nkura num no e kire se wo nye basa na uti na anye yi mo ankohia be ma papa fade bo yem na hunu se kun na da wo ho no eye wo kun odi bi ba ye bom pai se ebenya no odi bi ba praise God na ha dan but bo wa boso se wo ko bo aboso akobye adwuma hwema because be ma we no ye hunu be kwa ye be fa so ebenya no eti sense ka na be sumi do wako lord fe no mecha akrafe oze mecha akrafe wo ko akra me kom mama mesi wo mankesi na kraka efa mankesim wo so ko fa kraka
Sa has okay has no bia na on fa ba ye ho dia ye a de okofa kra de mfa man kasie mo wawura Nyamasa junction ko magazine. etu be fa cape ka meboa enkofun kaka o Rama tijawai ka chire ya nyasa ukodu nka ma mienu ani be blow ko umame ho now the producer number uko de besi bia friends say one ten nka ni nkwan be fa so ai abrochirefo amohwe yesi eja yankasa kranko sumna so ko fe kuruba nso a wa wo mo bi apeso de boy be momo ane maye wai na nasema ya werehwo enkura num akoda 23 years obi baba gudie say na obi ka se betran fie akra betran fie na ye adwuma ni ntua wo kanso boso me na ho na beje oba no me den kwa ba mama good eni menye adwuma ma ma bibia me bibia me ba no me ye adwuma kakra nya 1000 nti ma mi se menye adwuma me de ses kam ma me si menye adwuma ma wo me nua me cousin we dia me di wo ko me fie wa wo fie ne papa ne di me ma me achi se me ye adwuma Emirates ye adwuma prem okay wa frame na no se opakola be ye 23 25 na wasuso ni mu o me mpedi obetimi anu aduane because ono so free fie ntem ne ma enti ante wo be ye mama ye ma ye ready and kra ko do a enyima diban ye ene fankra ne ko mo fa me number ma no okay fankra ne ko wo de nkra ne ko afre me so me frɛ me sister se menya kra ni bia ma no ne ye hwɛ ya arrange kwan a be fa so a wo why mama das yo enti me sra wa abomoden a Kevin mo fa atia opia atro me number man why me da fo me da se so jibre ma ye ko hwe video ne e ba ye se na me di kan e ka chiro no asem wedie utie mu a obehu ne se oba no sebi na adwen e wo fom esan se oni be ma atena at the age of 17 years oni be ma no awumienu 23 years wow 5 oba ne de wa bobla nanso enye ne fort e ya ho kyerenti ena e de asemu enia aba no so na man ye sremo bema ni suban no une ne tena na wo ni suban aja ne life man esa se me wa adwin se obewo ba kwa man obesesa mienu obesesa me ha ho onsesa nipa no ni suban no ni suban ano no nti ye srema no asemwe mumfantu mo hofo ena de bia na mhia bema ena de bia mhia bema aba aden munko ana de bia mhia bema nti yemfa asemwe entu ye hofo ma no youth no 23 years akola wa 5 hey uni ejuma uni support bia fi baby o na wa 5 pampa esi omo ni bi ene wo sa na ya esika for de omo wuse awo 5 yemfa asemwe entu ye hofo aha ena medimu ebesi na meka usa ha egusa emergency Ghana TV so subscribe na like na for commenting so ebe comment section asi edi ameji so an ketwe mami asi anything yebesa so edi nhemu ewa habio. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.